Europska zajednica ima konkretan program pomoći Jugoslaviji težak više od 4 milijarde dolara, a spremna je i da u međunarodnim financijskim institucijama podrži zahtjev Jugoslavije za dobijanje kredita. Po dolasku Beograd, Santeri i Delors su naglasili da je Europska zajednica spremna da počne razgovore o priključenju Jugoslavije zajednici pod uslovom da se prethodno riješi kriza u našoj zemlji. Tu se prije svega radi o spremnosti Europske zajednice da obezbijedi sredstva koja bi se upotrijebila za podršku konvertibilnosti dinara, prestrukturiranju banaka kao i odpočinjanju novog investicionog ciklusa. Predsjednici Europskog savjeta i Europske komisije su se u pojedinačnim razgovorima sastali sa predsjednicima republika, pošto su očigledno shvatili da razgovor sa svim nacionalnim vođama odjedanput ne vodi ničemu i nakon što neustavnom koordinatoru Seidi Baramoviću nije pošlo za rukom da bar nakratko okupi predsjedništvo Jugoslavije. Santeri i Delors su prilikom odlaska iz Beograda prenijeli poruku da je zajednica zabrinuta situacijom u Jugoslaviji i da očekuje od odgovornih jugoslavskih političara da sačuvaju jedinstven institucionalni okvir Jugoslavije. I pored poziva iz Europe na razum i mirno rješenje jugoslavenske krize, nacionalne vođe, prije svega Milošević i Tuđman, se očigledno spremaju da na bojnom polju izvedu stvari na čistac. Milošević je pred Skupštinom Srbije rekao da srpski narod i svi građani Srbije treba da učestvuju u bitci za Jugoslaviju u skladu sa svojim najboljim tradicijama, imajući u vidu svoje interese. Franjo Tuđman je naglasio da u Jugoslaviji ne bi došlo do građanskog rata, već da bi to bio rat Srbije protiv Slovenije i Hrvatske. Zato se u Hrvatskoj pripremaju državno-pravne odluke radi ostvarivanja pune državne suverenosti i samostalnosti Republike, koje bi trebalo da budu sprovedene do 30. juna ove godine. Garant za očuvanje suverenosti je i stvaranje nacionalnih armija, poduhvat na kojem skoro sve republike užurbano rade.